The TIPRA Women's Federation, the women's wing of TIPRA Motha party, celebrated its 5th foundation day today at the party office in Lefunga under the 14 Borjunagar Wakhinagar constituency. Formed on June 6, 2021, the organization marked the milestone with statewide programs, kicking off the local event with the ceremonial hoisting of the party flag. Key leadership figures including Central Committee leader Nupur Debarma, local leader Sagarika Debarma and Youth TIPRA Federation leader Nelson Debarma were present alongside active party workers. The Bishop Suromo Obahake, the Tirinite Flex Fustin Kamenik and Bishop Sutomokaka. Pulano Funkusong Zorao, Chini, Media Tokshona Hambai, Tabuk by Bishik Barominai. তিনি 6 জুন প্রত্যেক বছরনি 6 জুন जों Chini TWF नि फाउंडेशन दे पाराजालि दङ ताकलाय बयगे 5 বছর সম্পূর্ণ उठा जों अबहायखेनो जों बছर बছर Chini TWF नि फाउंडेशन देना हंगाय जों कोनो समय हंगाय जों कदरखे काशा कम्युनिटी हॉल Chini बुरि रंगनो तैनाय वन डे सेमिनार हायखाबा जों कक्स हालायो हंगाय हायखाबा जों Chini जे आमचाइ रगो गुरै रंगनो जों हामिया जाया दं तंनाय रंगनो बसों चुबावो इभेन जों हॉस्पिटल रगो तंनाय रंगनो बसों जामुं नमय किसारबो तायाबनि साथे साथे स्कुल रगो थांनाय जों जेरै रंगनो कपि ता कलम रगो जों बागलायो अबहायखेमो जों दाबो सुजाति पालाय दङ हायनो हाय ताकलायबो जों अबहायनो जों दिनै अर जागा लेफुंगा पार्टी अफिसो Chini flag hosting paika oboni agolo जों केक काटिं खालायलायनाय गा oboni pore जों Chini oro kaini bisi tongo kaisa oro bujong nogor ni ang saimano bujong nogor prosa hamia tongo sak hamia जों दिनै नगो थांनो जुबायनाय गा oboni साथे साथे ताकासा मकाम पारियो tongo prosa hamia no hamia जों poro mo थांनो जुबायनाय Ini Chini Ani Chini Hingga ang Sagarika Debarma ang West District ni TWF ni President. Bureau Report, Chini Khorang.